Evo mulowe. Megbeno. Oi mano me bero ya gbogbo. Oh, ero ya na nai. Oi mana rese. Owe mana rese. Oh, why mi soko? Enorobeko. Enerewo. Enetu bero kelo madite na bero tewo. Evo mulowe. Wegine yo bigine yo lena. Weje mero mo se na no begine pekole na. Ole ISOKO na. Ilawa nese maipoko kiawana. Evo mogine lo wetuzembe. Asembe. Nyovo. Oni megine tuzeme. Evo mulo wetena fiogwe gloglo moja. Can maybe what otana? Maybe what ojo where no. I am proud of my tribe. I am proud to be an ISOKO girl, an ISOKO lady. Hello, I am proud of my tribe. Wetero ne zaro bono wero ha. Obi soko bo never zaro. No wajaro beko wajaro boja wajaro be wi bo wete wan ikpozi ata wan ikpo gwe no wete wan ikpozi. Ara wan ko weta. Ko bono wero na goro na deta na tera to be ya. Ugine mo wero. Ino deta na go lokpo gwe na sato be. Ayoko bono werana wero no rie tarobe ajo barano wawo na buwo ayoko mo mairoro kenera vano bezata ayo ire yapo ajo ponu wawo no buwo ajo panu wawo no be raru ori wo yen bi rori yo mavowe ayo yan ayo ro ni fiki lapa no woro wali oma I weti ro ni fike lakpa ni bi so we be toilet so we be ho so we be ri ajo olu enyo iye vere yo we po iye bozi egwo wo bi wo ne ma yeru bo bi fie egwo fano reke wo nu wo nasin were bukishi ni de fie ku wote egwu araje fo wesi egwo ti kie aje fo wesi na ko lora ko iweti fi ofofo avete do krokro banatira gwolegbe na chisho we fi yo banatira gwolegbeja akuwori aveti sho we fi obi tewe itewo man wo fete man odera dote areke wo obi tewo ayo obi go so nyo bura ya moro medede were la ha moza were la chefi o to se me ayo come at belzona bozi agwo were muzu azora oboghene rene maki ibede ne maki wo mayo madede asairu we na tetu beru we de are desho we bano kifikeza ai fikinu wa fo wojo wa we wojo were desi egwo raba weje won mi soko oye tu be nyanse office ra fikino jisoko ai fikino we roze ani odena no do ISOKO were gbe fie iru oho were gbe ko iru ese my me oya mo ti ISOKO je woli rose office ra eme were tanu were mosu were wa fie were mosu ru mata were gwolonu were dueta eme were gwolonu mata na were dueta wete kelo kevilo neti ginero nya we gino mugine mo were no arodi wo gene gineri ru raina ayo were ru mo za ISOKO oje woli rose office re fikino jisoko fikino we no te no jisoko we gba kai lo oro no wa bia wa wolonu adejo fe were ra wa ne no were jesie ba wa se bana uoma gine keri atiti we royin okenu nya gboje bome ono ni ome onu ru ome ne owo jani ome ko meje so weje fenu na wo gba ni owo ho ku we gine rono gine gbara efe na no we wo ke hana ba na gbobi we gine wo kera ku we ro na gbara ugine mo we rono gagara
wa seba o are nu feruo we water wa mi soko dediere ho tuwe yere ha dediere ho o te maki o mighty yo ma jopa we onowo na tera bora no sai logo ware ofuofu o sai lo ki you do run up pure ha ayu do run take in clear waje wuzu azora wa kpora yo ara po bi fi obo ogene owo yo ma fofu na resa nyadu sazora ro rogo ware yo ma jori he mebe fu o white me experience ebuebu no as small that I am why is ISOKO job webu wani iwoma te identity woma ha emo Igbo emi Yoruba were nwe ni fofo no wi gbo ayo wi Yoruba dikiye afejo Igbo dede Igbo eru nuri na fareta reko ma ISOKO ma bi mo mi Igbo je Igbo yi Igbo na dede masabe jagba ha oh come and go and come. Yes, I do I yes. What is that? What are you saying? Oh, reko wate de gba na emi gboro arejo Igbo dede reko wa ISOKO na gbare je ije moma e wori na ku gba jile jele la iwura wori na jele la je rekori na aje wurori na dede ori na fe wurori ISOKO na mi na areje wuri ISOKO mi na me bo mi wa beta abi o wata ta lo wibo je kata o wa lo wa Hausa je kata o wa lo wi Yoruba je kata gbogbo egu ke are set ra ba orodo wa mo sa where you hello just be careful of yourself boko wa ISOKO na wa saji ISOKO ri oh hello wa ISOKO enero bovasi enere wo wa kurerie o wa nu phone eru wa nu phone areru eve wo eva lwa eva po wa rue umuto na gbara te rue wete ru mi ISOKO nu ye bebe ayo need assistance je fo de evegede jobo bi wete wo fi oboke yo gene yo be gbede ro fako we oro ni ku were chuke we ve chuke kwa mi ISOKO ho wa seba e mori wa wura ISOKO wa wure mori ISOKO wa mari wa ta makere wa re manu phone are rugba wa gbosi ewo e ba ni phone are ru fe wo wa ti ru oro ni ko wa te wu na fe wo ri se ti kiehe ke moti ISOKO is not a bed ground o ti ISOKO aro tona awo te wu no are wa se ti se ijo and Bible chef you ISOKO you mamu na ISOKO eva ubu the right one shaka bobi na Bible jo che ha eme wane gatere urobo what are urobo tan every je wane reni o da draw weta bosi agwo mo bewora mo ru ewora you can go out there yes go out there make money and come back and build your home when you say back awo fobo ne you what I just what it beto bo na de na yo wa vanya na bo nya bo wa tete beto bo wa do be over the yo nothing by nothing equals to nothing wa bo bo robe wa nya de bo na wa de kwimi wo jo fi wa di lo gajo wa di lo garejo ke me ma wo na robo ke wa wo lodu wa message orwe tu se me wa wo le me bo bo na wa wo lodu oto wa di lu je wa te wa ne kai van wa re de taiti ni ri avejo bo na ri ojagu orwe ruzemi wa seba ISOKO wa jo ma jovo wa nu feru we roge na gbegbedere ye ko we ISOKO me wa do